Mwiriwe mwaramutse bakunzi ba Mulenge TV batwumviriza badukurikirana atandukanye mu bihugu bitandukanye, imigabane itandukanye biterwa n'amasaha y'igihugu cyangwa umugabane muherereyeho. Daudi kuri mikro za Mulenge TV. Ejo hashize ku minsi 7 y'ukwezi kwa gatano umwaka wa 2021 muri Minembwe hongeye kurasirwa umuturage ukomoka mu bwoko bw'Abanyamulenge. Umudamu warashwe n'igisirikare cya Fardc araswa Azirako Ari Umunyamurenge. Abo badamu yari kumwe n'abagenzi be muratwihanganira bari mu gace hafi gato hakurya y'inkengero cyangwa ya centre ya Madegu ahitwa Irondo. Ubwo hari masaha y'umugoroba ubwo bahuraga n'abasirikari hanyuma bagerageza kubambura imizigo cyangwa amasakoshi bikapo bari bafite bava muri gahunda zabo. Uwo warashwe ejo akaba yitwa Domitira, yarashwe mu ijosi aho bivuga ko urusasu rutigeze ruva aruhurukira hanze ndetse ahubwo rwagumye mu mubiri. Biravuga ko ubuzima bw'uyu mudamu witwa Domitira bumeze nabi cyane kubera ko yarashwe nabi. Ibi biraba mu gihe muri Minembwe, muri centre Minembwe hari yashize umunsi umwe habaye inama ndetse abarizwa intumwa za gisirikare zivuye Kinshasa zatumwe azivuga ko zatumwe n'ubuyobozi bw'igihugu ndetse na perezida w'igihugu bwana Felix Tshisekedi akabazi. Ubwo izo ntumwa zavuye mu mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa. Abanyamulenge bakomeje kwibasirwa ahatandukanye cyangwa mu ntara zitandukanye, uduce dutandukanye muri centre Minembwe ndetse n'ahandi yaherereye Abanyamulenge. Cyane cyane abasivile bibasiwe n'igisirikare cya leta kigenda kibambura ubuzima ndetse no kubakorera ihohotera arashingiye kwivangura amoko mu ntambara igamije gukura Abanyamulenge muri Kivu y'Amajepfo. Ihuriwemo n'ihuriro ry'inyeshamba harimo iziva mu bihugu by'amahanga. Intumwa za gisirikare zikaba zaratumwe muri Minembwe mu ntangiriro ziriyenga twarimo, aho zaje mu gihe amahanga bigaragaza ko ashobora kuba yosa igitutu leta ya Kongo ibihugu bitandukanye ku bwicanyi buri gukorerwa Abanyamulenge muri Kivu y'Amajepfo. Ibi kandi biri mu gihe cyitwa Save Mulenge kigenda gikoreshwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse kigatuma ibihugu byinshi bigira ubushake bwo kumenya ikihishe inyuma y'ubwicanyi buri gukorerwa Abanyamulenge. Izi ntumwa kandi zabwiye abaturage ko leta yashizweho nshasha igizwe na Minisitiri 32 ifite ubushake bwo gukemura ikibazo cy'intambara irimo kubera muri Minembwe cyangwa ubwicanyi bukubera muri ako gace. Mulenge TV, Daudi. Toda feito